nayisiphi isimo odlula kusona obokwazi ukuthi lesimo sizodlula impilo yenze njani iyaqhubeka nekhona bazalwane nawufunda lencwadi encwadini yamakhosi lithi iBhayibheli kwaba khona owesifazane lo wesifazane lithi iBhayibheli she was a widow bengumfelokazi nayifele indoda lo mama lithi iBhayibheli indoda yakhe nayishona yamshiya nezikweletu eziningi lithi iBhayibheli wayeseyafika umprofeti ngelinye ilanga uma fika umprofeti uza kulo mama uyiphathelwe inhlupheko yasekhaya lakhe ngala uhlushwa nazi izikweletu ezishiwe ile ndoda efileyo uthi ke umprofeti ngenzele ukudla ngidle uthi lo mama naye phendula prophet anginakho engingakupha khona kodwa kusele nje ingcosana yamafutha nayo lengcosana khona eyokuthi kudle mina nomntwana wami bese siyafa nikhona basalwane kusele ingcosana nje encane yamafutha nayo lengcosana ayikho enough uma sengingayisebenzisa mina nendodana yami siyobe senze njani sina so namuhla ngifuna ukuzokucuphisa kakhulu wena umuntu wesifazane ukuthi kufanele uhlale wazi ukuthi una something esezandleni zakho lento ophiwe yona naye ezandleni zakho isebenzise it doesn't matter ukuthi incane kangakanani kodwa ingawenza ini umehluko kulesikhathi esiphila kusona akusesona isikhathi sokuthi umuntu aphile agoqe izandla na uqeda ukuze esontweni wacula washaya ithomoyi wathi ithama na ubuyele ekhaya abantwana bafuna ithamayi bafuna isinkwa bafuna ipoloni bafuna iuniform bafuna ukuya emall bodlala amagame ngeke lezi zinto ziphume ngani ngalabo ithama now abazalwane they need to reach a level ye wisdom yokuthi now sewuphumile ezweni likamoya udila njani nezwe lenyama elinezidingo zakho nikhona bazalwane uma kunento abantu besifazane bakumele uNkulunkulu simcele kuyona ukuthi akasiphe ubuhlakani nikhona bazalwane akasiphe ulwazi lokwenza ini izinto uthi ke lo mama prophet anginalutho kodwa nginayo amafushana amancane engingawenza mina uma ngiqeda kuwadla mina nomntwana wami bese siyafa lento encane nayo ayihlalelanga ukuthi kubulala lento encane nayo iyona lezokwenza umehluko ekhaya lakho inkinga awukazi uphakame usebenzise yona lento encane onjani onayo abanye bethu abayanga esikoleni bathi bayakwazi ukuthengisa abanye bethu abayanga esikoleni bathi bayakwazi ukusebenzisa izandla zabo nikhona bazalwane now kumele sireach ipoint ngoba bazalwane siyoze sithi uNkulunkulu akasebenzi kanti thina sisebenzi futhi nengqondo asifuni ukwenza njani ukuyisebenzisa tshela makhelwane ethi makhelwane hayi kabi ayisebenzi ingqondo ungalambi ingqondo ikhona ungalambi izandla zikho ngizo challenge abantu besifazane ngokuthi uma ngabe umsebenzi kamlunga wukho wena umlungu uqobo lwakho wena uphethe umsebenzi wakho ungalambi unento nayo kuphi esandleni nikhona bazalwane ungalambi unento onayo kuphi esandleni ngoba into kufanele uyifunde eyokuthi
Lesinkwa leso sithengayo esitolo khona umuntu osixovayo nawe ungafunda ukusixova. Hayi ke sengiza khona le khabishi olithengayo esitolo khona umuntu olitshalayo nawe ungatshala. Le ngubo oyithengayo esitolo khona umuntu oyithungayo nawe ungafunda ukuthunga. Le khanda lakho lambise esaluni ukuthi bayoletha khona umuntu olenza nawe ungenza something. Nikhona abazalwane. Now kuze singabi abantu besifazana abakhonondayo, ngoba abantu besifazane baze bawele ezandleni zamadoda abusive ngoba abakhona ukuzenzela lutho lwabo. Seyasika manje. Shale nendoda ikushaye ngesibhakela uvuka unama blue eye ngoba uncengele isinkwa, ngoba uncenge le mali yempuphu. Nikhona abazalwane. Asifundeni ukuzenzela izinto ngezandla zethu.